turabashimiye tubifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwese mudahwema kubana na radio televiziyo Nuru ya Mashariki kamwe n'umuco wacu TV mukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru ari buze kugaruka kuri izi ngingo. Imirwano uyu munsi yakomeye mu bice bya Bukombo aho M23 irimo yirukana FDLR ndetse na Nyatura CMC zikomeje kuhagira indiri. Si ibyo gusa kandi turi buze kureba ko Kisekedi ashaka se kwihindura umwami wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari kandi mu bice bya Bweramana biragaragara ko hagiye kuba imirwano ikomeye cyane kuko hagaragaye abasirikare benshi ba FARDC, abarundi, wazarendo ndetse n'abandi. Ndetse kandi nitureba nayo imirwano turi buze no kwitsa kubijyanye n'uburyo wa munyakenyakazi intare za Sarambwe zamubohoje. Sindi ngiye nyine muri aya makuru, ngiye umushakamba muri sendi kumwe na mugenzi wanjye Sentama umeze ute? Uri amahoro? Turaho umushakamba, mwiriwe neza? Wiriwe. Yego. Makuru yacu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka 2024 reka tuyaheri Bukombo. Ngira ngo nawe wakurikiye Bukombo uko byifashe, ni n'ahantu uzi ibice byaho kuko ari hafi na Mweso. Reka tubanze tugaragariza abantu mu Bukombo hariho, noneho ubwo nimara kuhagaragaza bwana mushakamba ndaguha umwanya nawe ubabwira operasiyo zahabaye kuko nta ni operasiyo zitoroshye cyane. Yego. Bukombo ni agace ni groupement ariko ibarizwa muri Rucuru. Bukombo rero ikaba ari igice cyo muri Rucuru kiri mu bice byo hakurya ya Mweso, hakurya y'uruzi rwa Mweso, noneho gukomeza kugera hirya. Aha niho usanga hitwa za Rutiba, za Pereza, wasanga za Musheberi, wasanga n'ahantu hagari, groupement ngari, ariko ni muri ibyo bice yenda umuntu agiyeyo umanutse ukamanuka Kicanga ukerekeza Mweso, noneho usa n'ujya kuyirenga hari umuhanda winjira ujya ku ruganda rw'icyayi aho bitaga Perizede cyangwa se n'abahita ZTM. Ni muri ibyo bice niho hari yitwa Rwankuba, niba ari Rwankuba niba ari Bunkuba. Rwankuba ni muri Rucuru ruguru hari ibitaro. Yego. ntabwo ari hamwe. Rero ahangaha rero tubibutse iyo tuvuze imirwano abantu barabyibaza cyane ko biteye urujijo. Agace ka Bukombo ni agace karimo hagati. Yego. ARCM 23 yagiye ifata aha hazengurutse hose. Uga niba ARC iri mu bice bya Kicanga ukamanuka Mweso ukagera Igashuga ukongera ugafata ibice bireba za Kikuku, za Birundure, biriya bice ni ibice bizengurutse Bukombo. Yego. Bukombo rero isigaramo hagati. Ibi rero twagiye tunabivuga igihe cyose tuvuga tuti ese buriya bizagenda bite ko bari abantu bahezemo hagati, tuvuga aba FDLR n'aba CMC Nyatura, bari abantu ko bahezemo hagati bazasohokamo bate? Ni ikintu twahoraga twiteze tuvuga tuti bari abantu bazasohokamo bate. Yego. Cyangwa urabyibuka no mu minsi yashize mu makuru yacu ngira ngo haciye ajya guca nk'ibyumweru 2 nuba bigezeho, hari n'ubundi bigeze kubahiga birukira mu buvumo bwa hari itongo. Yego. Ibi rero barihisha baba FDLR n'abanyatura CMC, noneho bacurwaho abaturage bakabambura bakabasahura bakagira nabo bica. Rero M23 AFC yafashe umwanzuro wo kuhakora isuku ikahavana umuntu wese uteza umutekano muke. Muri urwo rwego ntabwo twabona imirwano imeze ukundi, ni ukubahiga bukware kugira ngo babace muri kariya gace, noneho abaturage bahatuye babone umutekano. Yego. Ngiyo rero Bukombo iragenda ikafata kuri za Bambo, ibice bya za Bambo, za Birambizo, ifata muri ibyo bice, ikajya kwegerana none hariya za Kibirizi, za Nyanzare bityo. Noneho rero tudatinze ngira ngo ibyahabereye, operasiyo yahabereye ngira ngo wayikurikiye neza,
wafata umwanya noneho ukatubwira bimeze bite, byagenze bite, umusaruro wavuyemo ni uwuhe? nibyo nubwo wahoze uyigira imirwano yoroheje, ni imirwano ikomeye kuko izi FDLR zigerageza koherezwa ibikoresho kugira ziyubake zica abaturage ndetse zinahungabanya M23. biriya bice ni ibice M23 yagiye isigamo record defense, zahoraga zihangana nabo uko bateye, ariko n'ubundi bagakomeza bagatera icyugaza abaturage. M23 rero yahisemo kubagaba ibitero simusiga. Amakuru nk'uko yagiye aza mu buryo butandukanye tuyahabwa n'imboni zacu zigiye zitandukanye, nuko M23 yabagabyeho ibitero za Musheberi kuri akise ya Mweso, iyo Bukombo yose, muri ibyo bice bya Bukombo aho yahanganye na FDLR izo nyinshi cyane, n'abandi bakeya barumuna babo bitwa CMC Nyatura ya General Domi ndetse na Nuriya Jire Murumba. Amakuru rero nuko M23 yabatatse ikabasukaho umuriro, bigakubitana nuko byahuye n'iminsi y'imvura. M23 rwose nta gutinya imvura, irakomeza irabirukankana irabakubita ku buryo bukomeye cyane, aho amakuru yemeza yuko ibirindiro bya CMC Nyatura na FDLR biri muri Bukombo M23 yabitwitse rwose irabisenya burundu. Abanzi barakwira imishwaro barirukanka. Ni imirwano kandi nanone yabaye nk'inatangizwa na za record defense. Urumva bari gukorana n'izi record defense kuko nizo zizi imyobo bihishamo, bakabwira bati bari hariya na hariya. Ni imirwano kandi nanone byarangiye M23 ni imirwano yari irimo Colonel Jimmy, Commander Jimmy, Colonel Jimmy n'uwitwa 33 Indian, bona amazina ya gisirikare babagirana ntiwayamenya. Aya ngaya bayita Corosign. Yego. No, Double 3 India. Ni Double 3. Yego. Yumvikana. Amakuru rero Jimmy ni Colonel. Jimmy ni Colonel, yego. Ni Colonel. Agakomeza yemeza ko ari ahantu habaga bafite ubwihisho bwinshi kuko haba intoki z'inzitane, ndetse n'ahantu bamaze igihe kinini. Urumva izo ntoki n'ahandi bafite aho bihishaga. Rero M23 bakubitagamo amabombe bagashwiragira bakirukanka. Amakuru yaje kwemeza ko M23 yabambuye n'imbunda nini bari bafite, imbunda zitandukanye bari bafite bakoreshaga barasa mu baturage ndetse no kuri izi record defense cyangwa se polisi za M23. Rero byarangiye imirwano n'ubu ngubu iracyakomeje nk'uko amakuru twakiriye mu masaa moya, saa mbiri imirwano yari igikomeje. Ariko ayo cyo gihe batubwiraga yuko mu mibare y'agateganyo hamaze gupfa aba FDLR 9 n'aba CMC Nyatura 24, hakaba hafashwe matekwa z'aba FDLR 7 ndetse na CMC Nyatura zigera kuri 13. Uko niko byifashe. Ubwo andi makuru tuzayamenya ku munsi w'ejo. Yego bwana Mushakamba, ariko hari n'ikindi gikorwa cyabaye, igikorwa cy'ubukangurambaga, ngira ngo habereye inama hariya muri Bukombo. Yego, inama yo guhumuza abaturage no kubamenyesha icyo FCM 23 ari cyo. Nk'uko abantu bamaze kubimenyera, iyo M23 imaze gufata ahantu kwirukana umwanzi, ikoresha inama abaturage, ikabahumuriza, ikabereka politike yabo uko imeze kugira ngo imyumvire cyangwa se ibyo bari barabwiwe n'abanzi bumve ko bitandukanye, cyane ko ikiza cya M23 ibivuga ikanabishyira mu bikorwa. Ubu ikivuga ibyo ngibyo mise nibuka indi nama iherutse kubera mu bice byo muri Binza habereye inama. Icyo gihe M23 nk'uko twabibabwiye yari imaze gusukura Binza yose, nubwo batarashiramo kubera iri hafi y'amashyamba ba FDLR, ariko yari imaze kubasukura rwose hafi ya hose, imaze kubasukura ibitero bitandukanye bitakiba bya gicengezi, ndetse yanabohoje wa munyakenyakazi twababwiye wari warashimuswe na FDLR. Ngira ngo ni n'amakuru ye kunyemerera mite nkomoza aho mbabwira uko operation yagenze, kuko twababwiye ko yabohojwe ariko ntabwo twatangaje operation. Amakuru rero yemeza ko muri ibi bice bya Binza, za Giseguro ndetse no mu bindi bice bitandukanye biri muri groupement ya Binza,
M23 yahisemo gutangiza intambara kubera urabizi ukuntu abaturage bo muri biriya bice batura nk'umudugudu, bagatura ahantu hamwe, ahandi hagasigara ari imirima gusa bajya guhingamo bagakoreramo n'ibindi bikorwa. Rero M23 yiyemeje kubakoramo ama operation, ibwira abaturage kuba baretse kujya guhinga, ikora ama operation y'amanywa n'ijoro, icyumweru cyose kirihirika babirukansa, babakura mu buvumo aho bihisha ndetse n'ahandi babirukansa. Amakuru rero yemeza ko bijya gukomera cyane, M23 yakubise izi FDLR irazirukansa. Ubwo nimvuga FDLR banumvemo za Rudurunana ndetse na FPP, barabirukansa bageza ahantu hari umugezi witwa Gicuru. Uyu mugezi witwa Gicuru ugwamo aba FDLR 7, abandi 4 biripotinga kuri M23, ndetse abandi bafatwa mpiri batarabasha kumenyekana umubare, birumvikana ko ari benshi. Ibyo rero byatumye FARDC FDLR ihunga, iva muri ibyo bice yari irimo ihungira ahitwa za Nyabanira, Kabuga, Gasake na Gihito. Ibyo ni ibice ngo biri hafi y'ishyamba rinini cyane, ariko nanone akaba ari ishyamba riri hafi ya parike, rihana imbibi na parike, rinakomerezamo abaririmo bakomeza bakajya muri Uganda. Iri shyamba rero amakuru akemeza ko ririmo intoki nyinshi, imyembe, amavoka, amateke, imifumba, ari byo aba FDLR ubu ngubu barimo barya, ariko ngo amazi yaho aba ari ingumye. Birumvikana nuko barya bokeje cyangwa se bakahekenya. Noneho nanone amakuru yemeza yuko bakubiswe muri iri shyamba, bashikubisweho umuriro mwinshi, bahita bahungana wa munyakenyakazi, bamujyana mu bice bya Nyamitwitwi na za Leve. Bamugejeje muri ibyo bice, umuriro ukomeza kuba umuriro, bagenda bahungira ahitwa Gakoka. Bageze muri Gakoka rero bisanze M23 yabagose, yabafashe, bamwe barirukanka bakizwa n'amaguru. Uwo munyakenyakazi niho yabohorejwe aho ngaho maze kukubwira yitwa Gakoka. Gakoka rero niho intare za Sarambwe zamufashe, ziramuhumuriza, zimushyira mu modoka, baramujyana, ndetse bakoresha inama abaturage. Minsi 3 igiye kwihirika abohojwe rwose. Ubwo ibyakurikiye ni M23, imiryango mpuzamahanga ibishinzwe kugira ngo azasubizwe umuryango we. Birashoboka ko yaba yaranagejejwe mu muryango we, simbizi. Iyo niyo makuru yandi tugiye gukurikira, ariko nuko intare za Sarambwe zabohoye mu kwirukana ababanzi bari bashimusuye umubyeyi. Nuko bamwe babonye byanze bahungira muri Uganda mu nkambi, abandi bahungira mu nkambi ya Goma, harimo nk'umukomanda wa FDLR witwa Jean Dodier, hakabamo n'undi witwa wiyise Colonel ngo ni Yandongo. Abo bose bagiye mu mujyi wa Goma, ndetse ngo hari n'abandi bafite amazu mu bice muri Uganda za Kisoro na Zambarara, ku buryo bamwe ariyo barimo bajya mu ubuzima bwabo, ndetse n'abagore babo nabo ubwabo batangiye kugenda bahunga babasanga iyo mu buhungiro. Bwana Sentama, nguyo operasiyo ikomeye yakozwe n'intare za Sarambwe zibohora umubyeyi wari watanyijwe n'abana be, wari watanyijwe n'umuryango we, aho abanyakenya hafi ya bose bari bahangayitse bati uyu muntu wacu azaboneka ate? Urakoze Bwana Mushakamba kutugezaho amakuru. Mu yandi makuru rero twamenye ko Tshisekedi bashaka kuba umwami wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo nayo ntabwo izaba ikiri Repubulika, ahubwo izahita iba ubwami bwa Kongo aramutse abaye umwami. Aya makuru waba wayamenye? Nayamenye ariko sinayakurikiye. Yego, wayatugezaho, ndabizi neza ko yafite bihagije. Aya makuru rero Bwana Mushakamba uko ateye, ngira ngo mu by'ejo hashize yahise ateranya inama y'abaminisitiri yihuse, yego, no kugira ngo ashake inzira zishoboka zo guhindura itegeko nshinga rimwemerere kuyobora manda ashaka izo arizo zose. Ibi rero biragaragazwa n'urwandiko rwanditswe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ni minisitiri uriya bita Jacques Aimé. Yego, hari urwandiko ahangaha mbona yandikiye ruriho kashe nyinshi z'abarwakiriye, kuko hari benshi yahaye. Yitwa Shabani Ruko Bihango Jacques Aimé, ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu
hariya muri Congo. Akaba yaranditse rero urwandiko rufite impamvu igira iti affichage de banderoles pour la sensibilisation de la population sur le référendum d'initiative populaire pour la révision constitutionnelle en vertu de l'article 218 alinéa 4 de la Constitution. Uvuga ahangaha yarimo amenyesha ko bagiye kumanika za banderole. Banderole ni biriya bintu byanditseho bamanika bifite icyo bigaragaza nk'iyo habaye umunsi niyo habayeho umuhango runaka. Rero urabona ko yandika avuga ko bagiye kumanika banderole. Banderole zivuga iki? Zivuga ku icengezamatwara ku baturage kugira ngo abaturage bazatore muri referandumu. Referandumu ni ngira ngo urayazi, ni amatora yo guhitamo aho umuturage ashobora ni nka kamarampaka, aho umuturage ashobora guhitamo ikintu yego cyangwa oya, yaba yatoye yego ikintu yemeye kikaba. Aha rero barimo barasaba ko itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryahinduka mu ngingo yaryo ya 218 igika cya 4, kandi iyo ngingo ni ukugira ngo Perezida Tshisekedi azagira ati azabashe kwiyamamaza mu zindi manda zizabaho zose, nta tegeko rimuzitira kuyobora manda runaka. Urwo rwandiko rero n'urwandiko yandikiye ruravuga ruti a monsieur le président national de la société civile. Ubwo ni ukuriye société civile ku rwego rw'igihugu. Yego. Akandikira nanone Union nationale des cadres universitaires congolais pour le développement. Ni ihuriro ry'abacurabwenge bo muri za kaminuza, nabo urihagarariye nawe yaramwandikiye, ufite icyicaro ahitwa Kinshasa Limete. Ibi rero aragira ngo asabe ko habaho icengezamatwara mu baturage muri za sosiyete sivile kugira ngo bakore ubukangurambaga, noneho Tshisekedi yiyamamaze inshuro ashaka, agashobora kuba perezida, kuvuga ngo yemerewe manda zingana uku n'uku. Urabona abaturage bazabyakira? Iki nicyo naringiye kukubaza nanjye. Urebye uko bimeze uyu munsi hariya, urebye abantu bamwiyomoraho igihe urebye imitwe ivuka umunsi ku wundi, urebye abamurwanya uko bagenda biyongera, urebye ibikorwa bibi leta igenda ikorera abaturage. Ahangaha umuntu nituvuga ibikorwa bibi tubaza kuvuga ubwicanyi, nabwo ndaza kubugeraho. Hari abana bakoze raporo ikubiyemo byose. None iyo urebye ibyo byose leta igenda ikora, wakwibaza utese ibi bintu bizacamo, bizamuhira? Wowe bibona ute? Biragoye, ntabwo bishobora guhira Tshisekedi kubera ko mpamya ntashidikanya ko abaturage ba Kongo badashobora kwemera kwihitiramo isi yo guhora bapfa. Imiryango mpuzamahanga n'andi maraporo aremeza ko haba ubwicanyi, nta n'ahantu hajira ubwicanyi bumeze nk'ubwo muri Kongo. Ngira ngo byarigaragaje ejo bundi muri gereza y'Amakara, muri gereza zino za Bunia, muri Turi, saho gusa muri Wazalendo bishwe barasaguwe mu mujyi wa Goma, saho gusa ndetse n'ahandi abaturage bararira. Intambara zabaye urudaca, nta hantu hari umutekano, imitwe itwaje intwari iravuka buri munsi, ku buryo ibyo byose bigaragaza ko nta muturage wahitamo gukomeza. Yego byaba ku ngufu no ku gahato, ariko n'abanyekongo nabo ubwabo bakomeye, ndetse n'abariya basirikare afite ibyo ashukisha, nizeye ko batabyemera, ku buryo nubwo yabyifuza, nubwo yabiharanira, ntibyamuhira, kuko n'ubundi ariho atishimiwe, ariho yaribye amatora, ariho nta cyiza ari guha abaturage usibye kubahoza mu bibazo gusa.
ibyo ngibyo rero turabihuza n'uko abakongomani batangiye kuvuga bati ese aragira ngo ayobore igihe kingana gityo ko bidakunda, ko nta kindi kizima tumukesha. Bagatanga urugero rwa gereza ya Makara yaguyemo abantu bari bafunzwe bari hagati y'igihumbi 300 n'ibihumbi 2,000. Bakavuga Igoma abantu 156 bishwe n'abasirikare bashinzwe kurinda perezidanse y'igihugu. Bakabara abantu hagati ya 80 n'100 aba bapfuye ahitwa Ikirwa. Ikirwa ni muri Shaba, muri Kanga. Aba bantu bishwe babitaga ba Katakatanga, bamwe barwanira ubwigenge bwa Katanga. Babica babasanze ku rusengero. Bakabara bakavuga bati muri Ituri hamaze gupfa abantu 400 bishwe n'ingabo zishinzwe kurinda perezidanse ya Repubulika. Bakabara 4,000 bishwe na Kodeko, kandi bakavuga ko iyi Kodeko ari umutwe witwaje intwaro ufite aho uhurira na Perezida Tshisekedi. Bavuga bati ibi byose ko byabaye, ahagira ngo ahindura itegeko nshinga bigende bite, ntabwo tuzabyemera, akwiriye guhagararira aho ngaho. Ni ibyo ngibyo Bwana Mushakamba. Noneho twakomeza tukagera ku ngingo ikurikira. Yego ni Bwana Mushakamba, biravugwa ko umuriro ugiye kwaka mu bice bya Minova na Bweramana, cyane ko hagaragaye umurongo munini cyane w'ingabo za FARDC, abazarendo, abarundi n'abacanshuro barimo bamanuka baturuka ahitwa Numbi berekeza muri Minova. Aho ni muri Kivu y'Amajyepfo, aho igabanira na Masisi na Kivu y'Amajyaruguru. Bamanuka bavuga bati twerekeje Minova, mudusabire tuzagaruke, tuzatabaruka amahoro. Ibi rero bikaba bigaragaza ibikorwa, imirwano ishobora kuba mu minsi iri imbere. Urebye uyu murongo w'abasirikare uko wangana, ndagira ngo wawubonye Bwana Mushakamba. Nibyo nawubonye, si ni gishyashya tubonye abasirikare, kuko mu minsi yashize twabonye numva abasirikare batabarika b'abarundi bavuga ati utaraje kurwana subireyo bamwice, ati twaje kurwana. Ngira ngo nibyo baje kuba begereye Minova, intambara n'ubundi n'ejo bundi yarahabaye, mu minsi yashize yarahabaye, abacanshuro barahafatiwe n'abandi. Buri uko bagerageje niko bakubitwa, n'ubundi uko bwije n'uko bukeye baracyaribwa na Rubaya, imaze amezi 5 bayambuwe. Baracyashaka kureba ko bagira icyo bakora ngo bayisubize, ariko ntibishoboka. Gusa ikiriho nuko bifotoza bavuga ngo turaje, ariko ntibifotoze basubirayo bahetse imirambo cyangwa bahetse inkomere ngo tubone ukuntu baba basubirayo nk'uko baba batweretse baje, kuko barabizi mu 23 ntikangwa ubwinshi, nta bwinshi buruto bwagabye ibitero za Kirorirwe, za Bwiza n'ahandi, za Bunagana n'ahandi hose nango barwanaga n'abasirikare bake n'ibikoresho byinshi. Ibyo byose byari bihari, indege zaraje zigeze aho zisubirayo zirahanurwa. Ubwo rero ku buryo ubwinshi bwabo ni bwa bwinshi butabyara umusururu. Rero urakoze Bwana Mushakamba, ariko hari n'ibindi biheruka kubera hariya, sinzi niba warabimenye. Yego, bashobora kuba ngo barasubiranyemo, nabitangaje mu makuru y'Igifaransa, ariko sinzi niba warabimenye. Basubiranyemo hariya, bashobora kuba ngo barahageze bagiye gutera ku birindiro bya ARCM 23, bashyira imbere FDLR, yanga kurwana, yanga kugenda, iravuga iti nimuze tujyende twese. Noneho baza gusubiranamo bararasana, ejo biriwe barasana, wasanga hari n'abapfuye no kutarabamenya muri bo. Ikindi ni uko burya FARDC ngo ishobora kuba imaze gucikamo kabiri. Hari igice gishyigikiye FDLR, hari n'ikidashyigikiye FDLR, kandi kiriya ngo kishyigikiye ngo cyiteguye no kwifasha igatera mu Rwanda.
ibyo bintu rero biriho, bararwanye ruburagica, bakoresha imbunda ziremereye hariya muri biriya bice byo hafi ya Minova. yego, ariko uru rugendo rw'abantu benshi twabonye bagenda berekeza hariya biragaragaza ko haza kuba imirwano itoroshye, Bwana Mushakamba. nibyo nakubwiye, n'imirwano izahaba, ariko twabonye baza, ariko ntituzabona basubirayo kubera ko hazasubirayo ngerere. Abazasubirayo bazaba batagifite umutima, nta n'imbaraga zo kwifata serifi bafite ngo bifotore. Gusa byose nyine imboni zacu zaza ziduha amakuru zitubwira abahaguye n'abarokotse. Hari n'ikindi kibera hariya ngo abaheruka gukomerekera muri iriya mirwano ihaheruka hariya mu bice byegera Bweramana, baba abarundi, baba FDLR, baba FRDC n'abandi bafatanya, bashobora kuba ngo barabuze imiti muri Kongo, none bagiye kuvurirwa i Burundi ibitaro bya gisirikare by'i Bujumbura, kugira ngo biherereye ahitwa mu Kamenge. Yego, wenda niba nibeshye ubwo hazi neza baraza kumbwira. Bwana Mushakamba, ngo biruzuye, byuzuye inkomere za hariya Bweramana na Minova z'ubushize igihe baheruka kurwana. Iyo ni inkuru yasohotse ejo kandi irabigaragaza hariya i Burundi. Biriyo rwose niko bimeze, Bwana Mushakamba. Ngira ngo turimo turagana ku musozo w'aya makuru, Bwana Mushakamba. Niba nta kindi twasoza tugasezera abatwumvaga. nibyo, reka twibutse abadukurikiye ingingo n'ingenzi twaganiriyeho. Nibyo ko bihagaze cyangwa se uko bimeze. Twaganiriye ku mirwano iyo mu bice bya Bukombo, aho FDLR ziri guhigwa bukware ndetse ziri gukubitwa bikomeye. Twarebye kandi ku buryo umunyakenyakazi yabohojwe n'intare za Sarambwe mu 23. Twaje kandi kureba uko Kisekedi ashaka kwihindura umwami wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuza gusoreza muri Minova, aho hasutswe abandi basirikare benshi cyane barimo aba FARDC, bakabamo abasirikare b'u Burundi ndetse na za Wazalendo n'abandi bakorana. Bwana Sentama, dushimiye abadukurikiye, wakoze cyane. Tubasaba gukomeza gukora subscribe, share ndetse na like kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho ku gihe. Bwana Sentama, wakoze cyane, ndagushimiye. Yenda ari Umushakamba Maurice. Murakoze cyane, umugoroba mwiza.